Uway na kirang ba, wala judan bentalang. Banyale, yaka Hill State, hakisnam ki baladep. Urang ba Apple Star, Maulong, mandakasi lawan ban Krisyan lang yaka BPP. Haka jingyale, jongka seng, ban penkongu yaka sorkar, ban pet perman biang yaka reservation policy. Habayo ban yakran bu ni orang ba, nakaliang jong ulak kentu, bula wer pat ba, baki breu jongka jela, kimde bandon yakano ka jing per jingmut. Hanrei bakin yeng ya teli lang kawai na banta kalawai jong ki kon samla Roy awa kumno ila state ila yo ila state ila le ka lenti ka badai ka non violent direct action hang ji lam ni garang ba jungi gomen shwa ngam juklet ka hab mention ang ni kin ai prom shaiki yoi pa ji swell ba bring Stanley ba hoping nang ta hiwe gi garang ba hiwe don Lera mingi dak lenti chapting to play to play ban ngisdang dak jing dry nak temau ka shortrick September mingi one ticketing ang ni haba gimi national ngade nar sunthia i da dry hantu amadan ang tagi dech national road hall nakiwe kitang kumba isba ai volunteer santuru dry the way for store langba yung balang play pastor more Wilson lalu ban isawan ang ni ticketing but kalau long successful ya state layo ya tagi tem pero kata kini jom fish pang kani reservation kawan na ekran ikiway ka sau ko ini what nabastang ru kalong defective tangong ni Aisha ni tolerate namar ki nong ila jumi pa Hill State SAKE tu kapor haban ple do ay kani bakan nya bet ki AKA kat kung bijinglong kapor de ka sulong normal kumto lapis ya ka nakani ka number of posts de namanta hakani ka roster re kimpis naga number of posts manya be ya kata fix ya kata ka roster system ka bakin page nakakadar ha subo menta ka kadar mo subo menta ka kampion kita itu kompes don garo ne don ki thok tayu garo mo jungi gitu to bari kata kilai sanpus na menjua retrospective effect ba ya datin pidon kami kata bari kerante tongin keren yen pe retrospective lagi kumdo kalau detai ke dai mo supen nyan be namal ka kod agwa ka rai ka ong ai ka state government ka tai tu boleh ni ka government kam simba tai aku ko bedai all parties all stakeholders all NGOs so namar ka susu eganel ranyon sanfos na bichwa kamot ka jongki kala ngai langai kawan ka tuga laklo kala he palat kala kamot jongki sudah tisai jongki kinyo krem perhat ya kata abi kata kalong very harmful dan kata kadau na super trekam ngai support ya kani kampung kan naman ang dia panong bansim kapuyay ngam tay ya kata ngawan ka bensim ide ya sep jagari but nawan kata ka bensim ban ya don lang but ang kwaro ban interview ko le nay pilawan te welcome ai bo kani ka interview kan ai bensim gibe pat ki para do para staff kam ki senior citizen ko mangi wadi syok dia wadi syupai nang tukat bala panpon ublay yawan sini jaga hukum ini support si kita syaitan fikir dia orang ba kalau biang buat septing you beliau ini yang api ini ki parti regular juga ki ba bon dengan pe ya kajai tu dia wat pe itu bersyuki je pe lasai ki sel ki long den je pe kin sa kedok ti ba piala umne ki so far gitu kan no senam pi long long minister itu ki khod ki besar ki kran children great children what will happen to them kane Chanyo ni itu kaman bring anpar what yang sepek yang kata belum prospectively pandai tai hukum pandai udah bisa senyan nah betul John Bay yang kasih jantia kasih war kasih benar war baik kasih bayar population ini kau hitam aduh census 1981 nggak ada kiri record statistik Haji Shah reservation lapis katung ke population ke jai boleh katung ke numbers lapis sangta all India pattern ke dikumta yang ring tolerate wan lagi ai 40 ring dalawan sakane parliamentar roster system kala long sunyot bat petenyan kumba petenyan ya ke jae au khulung bupalak tha
nyon taka bor kamu taka thotsi juga government which is very wrong tanga don keren so rigaro kari lingam poro koi ke mekalia itu soto begitu ya ke mekalia bat kijai boleh ke show mekalia poro kidi ki khon ki kidi ki pa bat aja silang khamat aja unti lang kumba kalong magade balong ka status quo hari ni kaliang katungkang punjang apa kai ini makanya kejeng dawai kena kan pemimpin nyok ading bandawai kasih janji astir ka khasi yang state dengan pati badan jing dawa tong karo state ni wai dawa ngam keren ni kata keren ni kami kerja kumba kita ni ki ai menta ka status quo ka de bandon but kani status quo puti ro kalau mau itu kalau efektif ka bangi la yaisha ni la terus ini keren kan no ban penhe no ya ka khasi jantia kota na margi labon kajai bunre jungi khamtam population gimana mustad di khambon jungi ini keren ni kata untuk kata keren pak ya keren lah kawang pak dah ketu roster sistem ke balong ulor bal adon po no adon nasde hading sudah kemudian baik sarkar kabarem minister barem ya ga roster kumagalong kadang kejeng bakal aja kini sarkar kabarem kini kalau roster kami na barem kami na kajing raja na high court na kena kayu nomor ban retrospectively ne perspectively kadai karai jong sarkar ka kole kali ke sarkar bakal rai retrospectively kalau wrong decision bak decision ke bala silang lagi ngong ki minister kasih pemenjur aga kene ngangaling na tapi gini imdai show balong kasih ini dalam hidang siapa ni ke title kasih kamu pimpinan moral support holiday himstan syukam mereka tak nak pimpinan kasih kamu sisa kata kata kamu sisa mo kalau bakal hendak ni Aisyah Gira Aisyah gile bentam mengi tamni Aisyah bagi lale girang ba at opor ting Aisyah wajah kaniru ka dai ka por ka ya menta ka ba na review no lan ka population ni kalabon ubasat barang jingi ubon nang ya kata kam kuran warna apa ya kani ban warna ya ka san folks na minswa pendap ya ka baduna kanang snew nam sew nalor bakalong defective menta kalong poisonous kalong kebi ya ka tungkam tungjam ya ki khon jungi kalong kebi ite tadi tiar menta khasi nang ni sekretariat tempet akan ka post LD ka nuhot kiran ki khasi jentia bagi garo dan tung garo David Chim ya ka jing tungkam kat kum ka number of posts not the number of kadar ki pe ki jungi ti ki bala don lu menswa ti ki don de menta na like tu te biasa kani kata ka ba dang te ka menta ka status quo I want status quo kabang gane ndai ban penhe ya ketua dah kawan ra dah roster system Ni rumah kadika ya kan kaji ki jo kasa. halin no ade di san halang api leping ke pesul fi piabon piaki issues tang among ye ndai kani kadai ubon lom mantai kam 3 jam tim boleh men support 100 and they tang 100%, 101%. Kali ke issue. Naya pay ai hang ni. Pay ya ka jaj ben riu. Kum ba pay ka po bangi ngi state ni pay ya ka jaj ben riu. Ni pay ya ka jaj ben riu. Ha kata ka drukom kai kani ka jadi ke segment ta ki pay ya ka jaj ben riu. To se le ka i fle ben le ta ki ben tai ka jaj ben riu ka don ka jaka ka ba. Ndai tang bong hatme riat ila don lupa hariat tambah 4 jam lada kas nisha ya kini kerostal bukan penam yang ini baru yang ngam jelop kumangam po dam sai ki khori kiti jungi kai ni tinggal vai tiar ngakra ni kalau vai nak kata daw ki kofi ki minister ki parti ulum khejat panbonu blai khejat nomi fi la fi support ki kitang don ta ko bor ki persa ki sel ki kransten grek pateng sa kodopti fi bagi sa keno lara film ya tre ya kini ke issue I'm not against or favor any party
I'm not talking about party. I'm talking about the Judge Benrio. Kay Rick Hasi, na kanan niya kata. Bangin access